ubuzima n'urugamba rurangira u Rwanda atsinzwe, utsindwa arapfa, ubundi kuki dupfa? Harya umuntu apfuye ajyahe? Ababayeho ate? Arakomeza akareba abasigaye ibyo barimo bapanga kumushyingura n'ibindi, cyangwa amera nka radiyo yashizeho amabuye idashobora kuvuga cyangwa kumva. Asi nako radiyo ntiyumva. Ibintu umuntu anyuramo arwana n'ubuzima muri rwa rugamba rurangira u Rwanda apfuye, nibyo Papa Francis ari kunyuramo muri iyi minsi. Ikaze ku mbundo y'ubwenge ni wabo w'ubucukumbuzi. Jorge Mario Bergoglio niwe papa wa mbere ukomoka ku mugabane wa Amerika watoreze inshingano ku itariki ya 13 y'umwaka wa 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16. Ku munsi nk'umwaka wa 2025 yizihije isabukuru y'imyaka 12 amaze ayobora Kiliziya Gatolika, ariko yizihiza ari mu bitaro bya Gemelli by'i Roma. Ari kuvurwa uburwayi bw'umusonga mu bihaha byombi n'ubundi bwandu, ndetse yagize ibibazo byinshi mu buhumekero byongera guhangayika kuko bashobora kubirokoka. Amakuru mashya yatanzwe na Vatican yavuze ko ubuzima bwa Papa Francis w'imyaka 48 buri hamwe nyuma yo kunyuzwa mu cyuma mu gice cy'agatuza, avuga ko ari ukoroha k'uburwayi bwe kwabayeho mu minsi vuba yishize. Itangazo ryatangajwe n'urubuga rw'amakuru rwa Vatican riragira riti: uburwayi bwa nyir'ubutungane bukomeje kuguma hamwe mu rwego rw'ishusho rusange y'urusobe y'ubuvuzi. Papa ntaraboneka murame kuva yajyanwa mu bitaro mu kwezi gushize, ndetse nta n'amafoto yatangajwe kuva icyo gihe. Ariko mbere muri uku kwezi ijwi ryarimo kuvuga mu rurimi rw'akavukire rw'Icyesipanyol ryavugijwe mu rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero mu mujyi wa Vatican. Ijwi ry'ubwo yashimiraga abakirisitu ku bw'amasengesho y'ishapule ya Rozari bavuze bamusabira ngo akire, byumvikanyemo kugira umwuka muke wo guhumeka ndetse rifite n'intege nke. Mu minsi ya vuba ishize Papa yitabiriye imyitozo mu buryo bwa roho y'amasengesho no gufata akanya ko kwiyerera agatekereza izwi nka meditation, yabereye i Vatican mu buryo bwa video ariko we ntiyagaragazwa. Bitandukanye n'umwanzuro wari usanzwe, Vatican ikomeje kugenda itanga amakuru ya buri munsi ku burwayi bwa Papa Francis ari bubisabye. Akomeje kuvurwa haba umwuka wo guhumekeramo oxygen bidasabye ko acengezwamo umuyaga w'umwuka, bigakorwa binyuze ku myeshyirwa ku myenge y'izuru ku manywa, naho nijoro bigakorwa hifashishijwe uburyo bw'agapfukamunwa. Nubwo afite intege nke, yakomeje umurimo wari mu bitaro, dore ko kuwa gatatu w'ivu umunsi utangiza igihe cy'igisibo ku bafite imyemerere ya Kiliziya Gatolika, Papa yakoze umuhango w'isengesho mu cyumba cye mu bitaro. Yasizwe ivu ndetse ahabwa na Eucharistia, yerekana ukwemera kwe kudahungabana no kwiyemeza gukomeza inshingano ze nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika. Uwa gatatu ufite agaciro gakomeye ku bakirisitu ba Kiliziya Gatolika ku isi yose, dore ko ari umunsi utangiza igisibo cy'iminsi 40 yo kwigomwa, gusenga no kuzirikana biganisha ku munsi mukuru wa Pasika. Ku munsi wa gatatu w'ivu Abagatolika bitabira misa, bagasiga ivu ku gahanga mu ishusho y'umusaraba. Iryo vu riba ryarakoze hatwika amashami y'imikindo iba yarakoreshejwe ku munsi w'amashami w'umwaka uba warashize. Ivu risobanura ubusharire bw'icyaha, ubwiyoroshye, kwerekana ko umuntu ari umukungugu, kwicuza no kwisubiraho. Mu gihe cy'umuhango wo gusiga ivu, Padiri arisiga ku gahanga agira ati: ibuka ko uri umukungugu, kandi mu mukungugu niho uzasubira. Ibiri mu itangira ico bitatu mu 19 babibutsa abakristo ko ubuzima ari bugufi bagasabwa kwisubiraho, gusenga no kwitegura Pasika. Uyu ni umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo. Mu gihe atari ahari, Kardinali Angelo De Donatis niwe wayoboye misa yo wa gatatu muri Bazilika ya Santa Sabina i Roma, asoma inyigisho yateguwe na Papa Francis. Mu gihe akiri mu bitaro, Papa Francis yagiranye ibiganiro n'abantu batandukanye, by'umwihariko yagejeje ubutumwa ku bakerarugendo b'abanyamasengesho b'umuryango Movement for Life, abashimira ko gushyigikira ababyeyi bahura n'ibibazo mu gihe batwite.
amakuru y'uburwayi bwa Papa Francis yateye abantu ku isi hose gufata umwanya wo gusenga no kumwifuriza gukira vuba, uhereye ku kibuga cya St Peter i Vatikani ndetse kugeza ku turere twinshi hirya no hino ku isi. Abagatolika bakomeje guteranira hamwe basengera gukira k'uyu mushumba. Misa zidasanzwe zasomwe hirya no hino i Burayi, muri Afurika no muri Amerika y'Epfo. Abakirisitu benshi bavuze amasengesho y'ishapeli ya Rozari, bacanye buje, banohereza ubutumwa bw'ihumure muri Vatikani. Mu gihugu cya Filipine ibihumbi by'abantu bateranye mu bigo by'amasengesho. Nabo muri Amerika y'Epfo kiliziya zisendera abantu bakora amasengesho y'iminsi 9 ya noveni basabira Papa, aho abakirisitu basenga cyangwa bakora ibikorwa by'iyobokamana by'umwihariko mu gihe cy'iminsi 9 bashaka gusaba Imana kubona umugisha cyangwa gukira. Abayobozi b'amadini atandukanye batanze amasengesho n'ubutumwa bugaragaza Papa nk'umuntu uhuza abantu kandi uharanira kuzana amahoro. Papa uzwiho gukora kugeza ananiwe cyane, bishobora kumufata igihe kirekire kugira ngo akire. Hari uguhiswa gukomeje kubaho ko ashobora gukurikiza urugero rw'uwo yasimbuye Papa Benedicto wa 16 akegura ku bupapa, ariko inshuti ze n'abanditsi b'ibitabo ku bwe bashimangiye ko nta gahunda afite yo kwegura. Umwaka wa 2025 ni umwaka mutagatifu muri Kiliziya Gatolika, umwaka w'iyubile ubaho buri imyaka 25 ishize, ndetse abakirisitu 32 biteguye gukora urugendo nyobokamana bakajya i Roma. Papa Francis aranateganya gukora urugendo nibura rumwe rwo mu mahanga akajya muri Turukiya kwizihiza isabukuru y'imyaka 700 ishize habayeho inama ikomeye ya gikirisitu y'abasenyeri yabereye mu mujyi wa Nicaea izwi nka Council of Nicaea. Ndabashimiye, mukomeze mu rusengero.